Tang hapo ka arpu 100 minit pen pra ke India ya ki ketem leno ki badai ki cikahi kai ki sentar ki headquarter jong ki leno Lashkar i Taiba hapo kari Pakistan. Kacing yartma jong ki leno banari Pakistan ya kari India la sopo tam teli kisnem. Katkum kacing bu record jong kari India kapanadu usnem 6,000 kandai spa prapo ter la shispa arva arteli kijing yartma. Tadadu ke arva arter April arjar fusan hapa halgam. Hadu lai hajar sanspa lai pungut kipaiba kibala yap kibala du ya kimensim da kijing yartma jong kileno nadu kita kisnem hadu u arajar fusan kentup lai ngut kisipai jong kari India bat shispa andrepun rungut kileno benta ke India kamla shu ban shu ngap kala shimnya karai ban aijing sneng kumta haka step jong ka nyoter banai mi arajar fusan ke India kaham ban pen prano ya ki khandai teli ki ketem ba aijing hikai ki sentar headquarter jong kileno Lashkar i Taiba batip kumka let badan hapo kari Pakistan kini kiktem baki sipai India kilepan pra kilong kebanikong kete ke Kotli kini kete ke Nav Center for Training Lashkar i Taiba kebaar kete ke murid kini kete ke headquarter and largest training center of Lashkar i Taiba kebalai kete ke Bahawalpur kini ke primary base for JEMS planning and operation in the region kepasau kete ke Silkat kini ketika training and logistic hub for cross-border terrorist infiltration Kebasan Muzaffarabad kini ketika important site for militant training and arms storage Kebahanriu Bimba kini ketika use of recruitment and training of militant Kebahannya ketika Amru kini ketika tactical base for launching infiltration attempt Kapapra Golpor kini ketika storage training camp for terrorist operative ban kabakhandai ketika murid kini ketika secondary facility within Murid complex targeted to ensure no operational capability remain kini ketika sentar kicika kipa training kicika terekam pergi headquarter jong kini kileno Lashkar i Taiba hapo kari Pakistan ya kaba ka India kalala ban penpera men haka step jong kanyo terik arajar bosan अगर उन्हें 4 की नंबर भाई आओ सी 80 फाइटर जेट नर्स यूज प्राइवेट स्कूल शामती इंडियन आर्मी Pakistan Murdabad Pakistan Murdabad Pakistan Murdabad भारत माता की जय भारत माता जो आप देख सकते हैं कि टैंक के ऊपर लोग चढ़े हुए और यहाँ पर जो